boleh dibangi pas suki gajiku boleh di Facebook nah. Apa kali su? Sasi tengah sote mangantri. Papa dia kira omak nih asyik dulu. Oh mana syuk? Tidak loh Ada. Kita dulu tuh lah sedeu. Agak kuah nah. Ilo kan perik ku agak-agak. Agak-agak. Di gaji itu boleh di Facebook. Ay, gajian dah bapak na siya. Gajian nak. Ya, gaya di. Sisip na ni. Kau seku mikitu seku ngitu. Nak ba jali sa pangalida tayo. At 300 sebut yang ngelian data si bulan na sisip mo penghasilan na. Ajak na kada data ba. Lajar lagi di nanak na kenai si bolo. Nak memang harga sukuru nama kun rai. Iya kalau pare kau dah hisab bukan nak kana sabari. Ya kue lo kumai gambar nasyo, lau kuma potere na pambaluki, jak nama Facebook. Napal itu na jaji lo umrah ko pakit din kalina. Mahata mote itu kenapa di sisi gaji kama masih mutapayo lo umroh. Tabung idolo, jak mutapa mangelia mana ngirata itu. Jadi sambil mutabut-tabung itu gaji mak nasyo boleh di Facebook. Baca toy garis nasing Pak Ustaz surah Al-Baqarah ayat 122. Tapi sabar apa tu tahu Tapi kena mulai sabar elok kumagati surat tanah yang balu.